Ay, meron ka dyan los sa sirahuding. Meron ka pudang kada maapa nam surero pa bengkele lumang. Namakanya mo pa masinaku. Eh, dapat yung kusading apa na to pero pa bengkele. Ay, lalo ko pudang jor makukuya mo dipini jama-jama. Bengkel, bengkel, bengkel keliling, bengkel. Yaw kang kami sirahudi riaro. Ba, cocok mi angkar pa bengkele Akada apa sih bengkele? Me pudang jolero pa bengkele. Bengkel, bengkel. He, bengkele apa sanin ne? Juga re. Ay, bengkele apa jasan ne? Apa ya ku kita je ne na cantila da jita pana he. Tapi dia war ko bisa bisa manang. Aja. Ito guys. Dapat konsuransi na kayo makasolak ki. Makasolak saja. Ang kapes sa giko. Jadi pura ko jena. Apa metok kemasang? Dongkra aku. Apa ka saja dongkara? Jaro makutana. Mapay. Bengkele apa ko sanay ko? Bengkel anu. Bengkel timu. Yero manu magosip le tau. Ba. Metemel usap bengkele ko tu cocok. Labi kalau kau nak korbe, hari bulan itu biasa poda aku kadang aku bengkel san remoli. Kalian nak itu mel bengkel timuna, magalala ada macurita salah. Yero poda aku tu biasa suruh loria. Oh iya. Lo korea. Oke. Magala macurita, magala kompor si bawana. Napa si lo sap tinam baru. Lo korea manira. Lo korea ro. Anda mukantar aku. Oke. Cocok mi. Nala do cinakiruna na iruna si man. Lumayan. Aku siruntunga sur lo bengkel yero sirahudi. Magalala dami na macurita lagi. Isi moniko nga bengkel langsung timu surdi. Deh. Ay, ini dok pawe na. Pura si saringi mabuas sih. Demi to apa pinti libori ini dok pawe he. Asa nga kapar robo mas sarileng. Pakiro temen tuh ya surdi. Ito lagi newa na bicara. Yero meto cocok bengkel. Itu gak gini dok pawe. Surdi. Hey. Apa? Ada boli. Mana aku bengkel agar timumu. Apa to sinangka? Pa bengkel timu menak ko ga? Iya. Apa nangka timu ko manang? Mau bengkel Kada boli. Ku kareng anu macerita salaleng. Cerita salah apa? Naseng boli. Nomor sedi. Mana macerita salah. Dua. Mana mau makompar bicara. Nomor talu. Mau anggota baru. Nakapan na selay. Allah, demetto gagero bulli ero. To nga kakakoro na podako. Iya. Adi? Bangsa na kita maninin timu merak dak bengkel.